Tan, kan kamu masih kecil nih. Kan aku udah gede. Ya udah, aku mau nanya. Ntar kalau kamu punya cewek, mau berapa? Satu. Gak mau dua. Jadi harus iya ya, Tan? Iya. Emang cowok selingkuh itu kayak... Sama lebahnya galak. Oh gitu. Kelincinya digigit. Terus kelincinya gimana? Berubah jadi besar kayak balon. Tapi banyak bulu. Aku nggak bandel ya, Mak. Aku nggak pandai ya, Mak. Aku jadi anak yang baik. Aku jadi yang baik, Mak. Betul. Betul, Mak. Betul ya, Mang? Udah, Mak. Janji, Mak. Tadi Adek kok diem aja? nggak apa-apa. Ada yang ya? Enggak. Tapi kok ini bau? Iya, sedikit. Allahumma Allahumma inni ini as'aluka asakula'a as'aluka as'alaka'a. 하나 줘? 그러면 하나 주세요 해봐. 세요. 귀엽게, 주세요. 사랑스럽게, 깜찍하게, 멋있게. Enak ya jadi cowok. Udah nyakitin terus minta balikan. Bilangnya aku tuh sumpah nggak bisa hidup tanpamu. Berak dong. Okay, you like it when I get aggressive. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, chummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Aku suka sama kamu, kamu suka sama dia, dia suka sama temanmu, temanmu suka sama aku. And on we'll go. Suka Korea dibilang lebay, bikin video TikTok dibilang gila. Alah mbak, mas, itu mulut apa knalpot bocor?